بینرین هجا لسرانسری جهانی ویروسا کرونا یا کوبوی بلاسر جهان ایدی ساله که خواله پی خود هلا او د وی چارچوبه دجی ایدی مترسیا ویروسا کرونا بدیتنا درزیان د هر کسی که در حتی یک دایا آوا کرن لیل آلیه کدن گلک پرسن کو دمین داویه ده بدیتنا درزیا جبو لدیش ویروسا کرونا دجی در دکه و حوله یک جوانیه و دما پیش دف درزی چا وره بکار آنین درزی و کنگ دز بلیدانی وره کرن او اف یک و چقاسی باندوره که بکه جبویه که سه شرکتی که هری سرکه لتوایی جهان انگول گلک ولاتان گلک شرکتان انگول گلک درزی جبو ویروسا کرونا هاتنه دیتن لی ین که هری زده ناوی وان درکتنه پیشی سه شرکتین سرکه ین لسرانسری جهانی بونکو یک جوان شرکتا فایزر او بیانتک یا امریکا او آلمانیا بو یک شرکت دن مدرنا بو کج خود روشن پیش دشی بنوچین خو ما ببینرین خورا پار وکری بو چواکو شرکت مدرنا به راگاندنا درزیا کو دیتنه جسادی صد لدش ویروسا کرونا خودی باندورا او هر وها یک شرکت دن کو درزیا لدش ویروسا کرونا دیتیا او به درزیا خوشی به باوره اوکسفورد لسترانسری جهانی گلک ولاتن حتی نها جهر سه شرکتین کو منها ناوی وان ریسکری داخوازنامه شاندنه جبو کو درزیان جوان شرکتان بکرن در ریزا یکمین ده هندستان تی کو هندستان ج شرکتا فایزر ت درزی نخواستنه ج مدرن درزی نخواستنه او ج اوکسفورد بقاسی 500 میلیون درزی خواستنه لعالیه کدن دولت یکیتیا ولاتین یکیتیا اروپای جی بقاسی 300 میلیون درزی ج فایزر او بیونتک لعالیه کدن بقاسی ج مدرن تشتک نخواستنه او ج اوکسفورد جی بقاسی 400 میلیون درزی خواستنه او او یک جی با آوای که گشتی دیگه ولاتین یکیتیا اروپای بقاسی 700 میلیون درزین لدجی ویروسا کرونا دیتنه کوش خو اف درزین کو هاتنه کرنجی و نتنی هر درزی یک جبو کسی که وره بکار آنین لگوری کو لکولین هاتنه کرند و هر دو درزی جبو کسی که وره بکار آنین کو حتی بکاره باندوره که خواه یا باش یا ارنی لسر کسی که به ویروسا کرونا کتنه دریزا سیامین ده جی دولتین یک بوین امریکایی تی کو دولتین یک بوین امریکایی جی خواستنه که زیده یا جبو درزیا ویروسا کرونا حیش برله دولتین یک بوین امریکای هم د عالیه آبوری و هم جد عالیه جانید ایدی هلوشاندنه که بربچاف درکتیه جبرویه که دولتین یک بوین امریکای شرکتا فایزر او یا بیونتک یا آلمانیا او یا امریکای بقاسی 100 میلیون درزی خواستیه جمودرن یا امریکای جاره کردن جی 100 میلیون خواستیه او جه اوکسفورد جی بقاسی 500 میلیون درزی خواستیه اف جی با آوای که گشتی دیگه 700 میلیون درزی کو تنه دولتین یک بوین امریکای جوان هر سه شرکتین نافبوری خواستنه ولاته کدن کو ج درزی داخواز اوی کری و هری ددمین پیش ده ج اف یک با اوای که اشکار تانی زمان کانادا بو کانادا جی 20 میلیون درزی تنه ج هر دو شرکتین امریکا او یا آلمانیا خواستنه 56 میلیون ج مدرن خواستن او 20 میلیون ج اوکسفورد خواستن تواهیا وان درزین کو تنه ج عالی کانادا و ج هاتنه خواستن دیگه 96 میلیون درزی اف ج لگوری دانه کو انگول لکولین کو در کتنه پیجی بقاسی 48 میلیون کس دکاره ج وان درزین کو کانادا و داخواست کری اوور بگیره و سودی ور بگیره او ج ویروسا کرونا ج رحت ببه لعالیه کدن بریتانیا هیا بریتانیا د ناو اروپای ده یک جوالات هری زیده د سردما ویروسا کرونا کو روجا ایرو دوام دکه باندوره که زیده لی بو او حتی گا استا که بی اوای کو بریتانیا ایدی گوت کسی کو پی بمره ای بمنجی و بمنه لی دمن داوی د اف پولیتیکای ویجی به انجام نگیره جبر وی کی وانجی بقاسی 40 میلیون درزی تنه جهر دو شرکتن آلمانیا و امریکا خواستن لعالیه کدن مدرنا امریکا جی 5 میلیون خواستن او جی اوکسفورد جی بقاسی 100 میلیون درزی خواستن تواهیا جشتی یا وان درزین کو جعالیه بریتانیا و هاتیا خواستن جی دیگه 145 اف 5 ولاتین هری سرکه ین کو دخواستنا درزیان ده پیشنیار انگو داخواز جوان هر سه شرکت نابوری کریه لیل عالیه کدن نتین اف 5 ولات گلک ولاتان کرنه لی ولاتین هری سرکه ین کو داخوازا درکتنا درزی او جبو بکارانینا درزی کرنه ولاتین دن جم بریز بکن یک جوالاتین دن ژاپنیا یکو ژاپنیا بقاسی 120 میلیون درزی ین لدیجی ویروسه تنه هر دو شرکتین امریکا و آلمانیا داخواست کردیه لجه مدرنی 5 میلیون داخواست کردی او
ji Oxfordê jê 220 milyon daxwaz kiriye bi awayeke giştî Japonya tenê ji bo welatiyên xwe bi qasî 290 milyon derzî yên li dijî vîrûsê xwestine. Li aliyeke din piştî Japonya Endonezya tê ku Endonezya ji şirketên Almanya û ya Amerîka BioNTech û Pfizerê tiştek nexwestiye ji Modernê jî ti sîparêj daxwaz nekiriye û tenê ji Oxfordê bi qasî 100 milyon derzî xwestiye. Brazilya jî bi ti awayî derzî ji aliyekê nexwestiye û tenê derziyên ku Brazilya xwestiye ji Oxfordê ew jî bi qasî 100 milyonê daxwaza derziyan kiriye. Li aliyeke din her wiha Meksika tê Meksika jî bi qasî 15 milyon û nîv derzî ji şirketên Pfizer û BioNTech xwestiye ji Modernê tiştek nexwestiye û bi qasî 77 milyon û 400 hezar derzî ji Oxfordê xwestiye. Ev jî bi awayeke giştî rêjiya daxwaza Meksikayê dike 92 milyon û 900 hezar derzîyên ji her du şirketên Pfizer, BioNTech û Oxfordê. Herî dawiyê Avustralya em bênîn ser ziman ku Avustralya jê daxwaza 10 milyon derzî ji Pfizer û BioNTech ji Modernê tiştek nexwestin û ji Oxfordê jî bi qasî 33 milyon û 800 hezar derzî xwestiye. Ev bi awayeke rêjeyeke giştî jî dike 43 milyon û 800 hezar derzî yên ku tenê Avustralya ji her du şirketên navborî xwestine. Lê li aliyeke din bi taybetî jî li seranserî cihanê daxwazên ji bo vîrusa koronayê dewam dike ji bo derziya li dijî vîrusa koronayê dewam dike ji ber vîrusa korona heta niha kariye bi qasî 65 milyonan kes belav bibe û vê yekê jî bi xwe re mirina 1 milyon û nîvê anî û heta niha tişta herî baş jî ew ku kariye bi qasî 45 milyon kes jî ji vîrusa koronayê rihet bibe. Lê vîrusa korona bê ku rawestandin berdenên xwe yên giran pêk tîne û rojane jî